Добрый вечер усім. Привітання, Бусличек. Ой, а что с тобой? Усё со мной. Ой, Бусличек, я тебя не разумею. Да я и сам себе не разумею. Ой-ой-ой-ой, ну спыни слезы и расскажи усё по порядку. Мне зусім размаўляць не хочется. Я ж твоя лепшая сяброка. Мне можешь рассказать усё. Только вось ці атрымаецца у мяне. Ой, а ну что тут складанага? Усё у мяне ніколі нічога не атрымліваецца. Ніколі. Добрый вечер, сябры мои. Феечка, да помогайте. С задовольнением. А кому потребна допомога? Кому? Я Буслику. Ой, Бусличек, что здарилося? Хто тебе покрыўдзіў? Усе. Як так? Дакладней, я сам сябе пакрыўдзіў. Ой, бачу, что справа сур'ёзная. Трэба нашага малога ратаваць. Бусличек, рассказывай усё с подробязностями. Ой, просто за что я не возьмусь, ничего не выходит. Быть такого не може. О, Няўжо зусім нічога не атрымліваецца? зусім. А напрыклад? Ну, вось я, напрыклад, з сябрамі на выперадкі бягу і прабягаю апошнім. Колькі празоў ты не спрабаваў? Менавіта так. Давайте проверим. Так. Феечка, командуйте. Добро. Мы с Бусликом побежим. Побежим. Становіться на одну лінію. Иди ближе до меня. Так, Так. на старт. Увага! Марш! Ой, Бусличек. Дороженькі. Ой-ой-ой, бачите, нічога не атрымліваецца. А может, спортивное спаборніцтво гэта не твое? А давай які-небудзь творчик давайте. Так, хто лепш верш расказвае? О, Светлана, Буслик, починай. Давай любый верш. Я якраз недавно вывучыў. Мой любимый. Так, мы цябе уважліва слухаем. Сыплется мягкий пушистый снежок, белою ковдрой накрылся лужок. Лес нерухомо стоит за Ну ты чого знов плачеш? Такі цудоўны верш. Так, верш цудоўны, але на слово я зноў забыўся. А ты не хвалюйся, пачні зноў. О, ну вот спрабаваць не буду. Зноў забудуся, ну ўсё. Ну, Бусличек, ну напэўна ты расхваляваўся. Так, Так і ёсць. супакойся і пачні спачатку. Не буду, у мяне дакладна не атрымаецца. Так, Феечка, трэба з малым нешта рабіць. Каб ён плакаў увесь час. Так, Буслик, ты у нас добра малюеш. Малюю. Але у Яночкі карціны атрымліваюцца лепш. Усе так гавораць. Я ведаю, у чым ты майстра. Хвіліначку, Буслик. А, Буслик, а ты здагадваешся, у чым справа? Не. Вось, Бусличек, гляди. Ты маленький, але гузики пришивать навучился. Бачите, Феечка? Так, это я. Малайчына. Вось. Ой. Ну, вось. І гузик не трымаецца. А, нічога, яшчэ разок прышыем. Феечка, Так? Феечка, без вашай дапамогі у мяне нічога не атрымаецца. Калі ласка, Феечка, дапамажыце мне. Во! Буслик, ты ж усе ветлівыя словы ведаеш. Ну, ведаю. І цудоўна імі карыстаешся. Гэта вельмі добрая якасць. Але ўсё роўна мне пра іх іншы раз і нагадваць трэба, а таму і самым ветлівым мяне не атрымліваецца быць. Хвіліночку. Алло, калыханка слухае. Што? Што вы гаворыце? Ветер зламаў кормушку для птушак? Ай-яй-яй-яй, бедненькие птушечки. Буслик, ты куды? Як куды? Птушки
птушак ратаваць, яны ж не могуць чакаць. А ты зразумеў, у чым ты лепшы? На жаль, ні ў чым. Прабачце, я пабег. Наш буслік заўсёды першым прыходзіць на дапамогу сябрам. А гэта не кожны можа. Гэта адметная рыса нашага бусліка. Феечка, давайте яго даганяць. Давай, а вы, сябры, пакуль мультфільм паглядзіце. Пабеглі. Буслік! Ну вось, кормушку мы на место приладили и зерня насыпали. Які ты малайчына, Бусь. І у цябе залатое сэрца. Мне зусім не цяжка іншым дапамагаць. І вельмі прыемна, калі мне шчыра дзякуй кажуць. Ну а зараз чысціць зубкі, мыць тварыкі і глядзець цікавыя сны. Дабранач, маленькія. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.